Mayam Krumzare don't agree with Impact News Nay Razrong Tongbam, Manung Hutna Hari but 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokcheri. Monsoon, Haibadi, Moruin Nong Chu the Basin Maram Weraga, Low Biadabagi, Yam Chow problem Nidrisi, Itale Kongsu, Hana Nintinalitaba, Hana the Glazaba, river lift irrigation system, to Rindagi Sing Chikanavagi system, Sisuningtina, Mapung Pana, Matok Tobangam, Drimagi, Cherka Sida, Chahi Kudingi, Adumak. Issue mo idron dereba urea gi har hai bata rahe har si lenga ki mai ke de yam nganna agriculture department ki director na har gi award plate rahe bi wafum phondo khiba agriculture minister na phondo khiba latest july ki tang mari da phauba har gi award pa lairo urea gi award pa lairo ha bi wafum na sing phondo khiba du to wan ba district sing sar khiga do ba adugum loba urea gi har sing phau flag of torini firan sing khalaga thado khrabani adu ngasi di har sing asi phano han ku da mangta lomi sing na SOP ngak ngam daba makai sang sang na queue lepa queue dusu ahing dagi hogalaga laga lepa su yaunare araga nong da token cham na targa cham yangkai na targa chani phau pirga araga token amada pata ahum ha pasu yawi admai tokdana nong mada Impal East ki oni yang matam da lising amaga chani bag sis mana ga pigoi hai tare ma to na tonga ba district sing sida lomi sing sina har se phangna bo hona matam yam wari adubu black ta natraga lanai gi Hariom from Sing Dadi, Urea, Sing Marang Kainalupa, Chatre, Chanipan, Chamapan, Paubusida, the Mokpangi. Aduna, Sigi problems, this is not the new story. This is the same old story. Ariba story ni Manipur Miam not turning the Resigi stories. But this is very important. This is very serious. Yam the serious Oiba, Tanka Kamani, Low Ugi Matam Sulu, Shalapagi, Pum Lapa, July, Shalakatoraba, Non Sunitina Chudaba, Harsu. Bek ama ani phana be damata sugam no wana riba sina maram oraga khoi handaki lorok se karamai ogeda ge habi gi miam dam chawno nung nang baduni maroin har gi problem se once and for all mase ongta lotion biro chahi khudingi every year impact news ki Manung Hutna da har gi matang da urea gi matang da khana tabun misi chahi si yaw khidri since its inception impact news hek lak padagi ngasi phawra chahi khudingi har phangdab gi awab si khanari ngasi su urea the same old story. Ariba wari to amohana miyam ge mangdo puno lakcheri problem sing asi so face to rehabni. Hairiba issue sigi matang seta khana neno gitang tang asi impact news ke Manung Hutna ke thamdaling sin dole bireba si United Committee Manipur UCM ki secretary organization Shantamang ni ahamutara Shantabutram Nokcheri, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Lomi Sinmi Apun Balu Lauksalgi President Oza Mutum Churamani ni Oza Churamani Basutram Nokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us, Hargi Awaba, Adumak Sahi Kundingi Tangadro Laba, Aduga Hanagna, COVID ki Awaba Maraksida, Amuki Hanawaba Nang Liba Lomi Sing Marakta Lomi Ama, Mangbam Iwumcha Maiteni, all the way from Kaching Dagi, I Mangbam Iwumcha Sutram Nokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan Basi hands on experience Haitare, ground reality da. Tiangnari ba Kudong Chata Basi, Kari Oibuno Habasi, Iwumcha Lakchage, Kamai Tambiningi. Har si phangna bo hona bandam ta kari kari khudung cha da ba thengnare karam mong da toragadi koi longmi singna har se marang kaina phangba haidi yamna laina subsidize har ni har ga ekta private dukan da phangba na ta black da phangba har do ta ba lengang na subsidize toroga hong bulupa chani go humputaru dagi hoga da badum makhal gi har si miyam da phangna hona bam tam da miyam ne ware habne do karam mong da na ware se kamai to buno adu masi kamai na phagal haninge habgi wafum do ai ground reality dagi ai Ibum Sada Lakchari. On Mukada, in take news being Biriba by Rabu. Have you consent Taze? Honorable Minister Gi Lomi Singda are Matam San Amadimarang kind of Pangani Hibagi Wakalo Adu, Adukimatic Nungai, Lomi Moina Taram Ote. Uchi Lomi Sing the Har, Darka Rokum Matamasida, Equina Har, What's a Tomatamda. Gamin diri bahar sila usap matanda aduki mati kudung cha da kaya ma mayok nare Kaching lamdeng da leiba lamdong da leiba Kaching district ki oina district agriculture department singna sinduna tang tara hundoi dagi hati ba haude haiba taja badagi ai samak tang tara margi ahing nongyai dagi pungni tawa matamda kiu lepa chate laibak thibadi har phanglakte nongmada mi chani ki chang da har tigani hai moina okay matngi numit tang tara Have you Ibumcha? Ibumcha ki audio se lak tre angtang check to bio unmute
Leram dong male, mute lem dong male, unmute dong to bi. Ibom cha audio se laktre ibom cha. Ibom cha gi yam na maru era puningi wapam se khoi taba phangjate ibom cha. Ibom cha gi audio se amuk tang mute ta lebu to unmute dong to bi ibom cha. Ibom cha ja khoi khonjen se ta drama ne. Okay ibom cha habiro khonjen ngak tang mangore. Amtang hujik maning da hai gi ba sentence amani do kitang hanbiu. सुनतगी हार बेग अमखक्तगी अहिंग तुम चाब खंगदना चचबबु हार दिलेदना तोखन फाव फंगतबदा लौमी मोइना आई थवाई थमु सोना नुंगाइतब पोकचे कोविड 19 गी लुरबा तंजासिदा अमम मरक्तुदा सोशल डिस्टेंस हाइबा उनखिद्रे अखोय किउ लेपिबा मयामसे कोविड 19 बुदी हार बेग अमने हेना मरु ओइबदोंना अखोय जी हार तुनु फंगहौरदीना होनजदना लेप्सबनी किउदु फंगद्रे कचिंग डिस्ट्रिक्ट असी दलैबसी केंद्र मरीनी अहमद कक्चिंग केंद्र वबगाई केंद्र यांगलम केंद्र अमसुंग सुगुनु केंद्रनी हाइरिबा केंद्र मरी सिगी प्रजा सिंग असि लौ सिंगुबना मरोइना नमना तौबा सिनफम ओइना तौबा प्रजा ngaktane ai samaksu लौमीनी अहा कक्चिंग दगी किलोमीटर 8 लामना लैबा मयंग लमजाव हारिबा खुंगंग अदुदगी नि अदुबु सुगुनुदी कक्चिंग दगी 30 किलोमीटर हेना लामना लैयबा कक्चिंग दगी किलोमीटर 8 खतंग लामना Okay, ibum sa gi konjen se laktre aduna I kona mo ibum sa da lakcherge hojiki oina ai oja churamani da lakcharam gi oja akhoi gi longmi singna thangnari ba har gi urea gi problem si chahi khuding gi adum thinglai nong yam churugana landslide tobudagi gari thawjalak pa yadadana gadi nomda matam chana phangre habagi problem ai ibum sa da kona lakcher gi ibum sa gi khitang technical issue khara leire hoje oja churam da lakche oja the same also sigi problem si chahi khuding gi ama natraga ama adum मियाम दा कोई लौमी सिंह दा हार से मतम चाना अदुग मियाम ना वाहन दना फंगन बंगम द्रिबगी प्रॉब्लम से कमाई थंबिनिंगे कमाई एड्रेस तो बिनिंग राज जेंबिरी बा अदुग व्यूअर सिंह अदुग मसिगे पैनल सिंह बा हम दा थगत जगे मसिगे से शेयर सरुप यामिनबगी अदो हार फंगदबगी प्रॉब्लम सिदी राज न सुतापीरे मसि सही खुदिंगी थोपा प्रॉब्लम नि अदो मसि तसियंगना लेंगाक मतम मतम गी लेंगाक पाइरिबा सिंसिना अखोगी लौमी सिंसे मसिबु थवैदबगी अदुगा लम सिदैदा पुनिंग चंगदबगी चेक्शन दबगी नेना हजिक आई थमजगे मरमदी हजिक याम तोइना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नत्रगा मतम मतम गी हजिक की मरुवैना पेंडेमिक की सिगी मतम सिदैदा चेक्शन दबा हाइबसी तौगुम सेन हाइरे चेक्शन दबसे लौमी गी दमक्ता अदुगा फार्मर गी दमक्ता नेना लेजरिबा अखोइददी लिसांग सिटना लौमी सिंसिबु अखोगी मियाम सिना अदुगा लेंगा लोई सिंसिना थवैदबा अदुगा मसिगी दमक्ता सेक्शन थबक तौबिदबने ए हाम थमते नंबर 1 हार सि मरुवैना यूरिया सि करिनो मसाई मे राजनसु हाइबे थंबिख्रे यूरिया हाइबसे मसि 1950 गा 5 की अखोगी इसेंशियल कमोडिटीज एक की मनुंग चनबा मदुगी प्रोडक्ट अमने 1955 की एक की मतुंगिन अदुना इसेंशियल कमोडिटीज की मनुंग चलिबा कंट्रोल रेट ता योनगदबा अदुगुंबा यूरिया से मसी अखोई मणिपुर चाही खुदिंगी अदुम हार की ममन सी मथोंग बरम खंगदबा फंगदबा लौमी सिंग से फंगहनदबा मसीगी थबक से अदुम तौरगा लाए हंदकी चाही की अखोई यामगन्ना फेब्रुवारी अदाइदगी अखोइना यूरिया जी चाही खुदिंगी सुमाइना इरांग थुई हाइदना यूरिया की पोजीशन से कमाई तौरीगे से अखोई गवर्नमेंट याम तोइन हंगजकी अखोई की अंगांग सिंग चतना भाव कोई चेक तौजकी यूरिया से फेब्रुवारी थादगी हौरगा मणिपुर सिदैदा रेडी थमग्रे स्टॉक ते लैग्रे अदुबु फेब्रुवारी मार्च जून मरुवैना जून हौरकपा सिदैदा हार सि मिनिस्टर की अदुगा एमएलए की जियो लेटर दा नत्रगा मकोई की मी खरदा हाना मकोई की सरकु ओइना यंथोखरे कमाइना येलिनो कमाइन तोइनो खंगदे अदुगा तसेंबदी कंट्रोल तौरगा थंगदबा पोनी अदुगा इवन कनागुंबा डीलर अमदा गवर्नमेंट ऑथराइज तौरगा चिंगोरगा भावदा माना लानाय ओइना यूरिया जी लेरकपा यादबा पोट अमने अदो मोइना पोर अगसु मोइना ऑथराइज तौरगा पोर अगसु एजेंट मखोइना पीबा मतमदा असाइगी कंट्रोल रेट सिदगी हेन ममने योनबा यादे अदुना सिगी पोसिदी याम सेंगना अखोइगी लेंगाक लोइसिंग सिना पॉलिटिकलाइज तौबने हाइना लौने
मकोई की नकनबा बेनिफिशियरी दुंगना एमएलए मिनिस्टर की मनाक लेबसिंगुना डिओ लेटर दा मकोई की पोट हाना लौबा अदुगा तसेंगना मकोइना लौमीसिंग दा फंगहन नतब ब्लैक ते योंथोकने से मसी 99% एदी मसी कक्प यारोय द वाफमने कंट्रोल तौगदब पोतो दुकान सिंग नत्रगा मफम खुदिंगी संतोरपा लीक होरपा इसे मसी कदाई दे लाइन हायबने नंबर 1 नंबर 2 हौजिक लेरिबा अखोई इबोम जाना थंबिगी तो याम चुम्मी हार बेग अमा फंगनब होनब मतमदा से 30 किलोमीटर लापिबा कक्चिंगी सुगुनुदगी आइरेंदगी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस तान कमाइना पुंग कया दे ला कमाइना येन लोबदु अदुई मथक्ता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हौजिक हार की इशू तौब सिदैदा मेन पावर से असुकी मतिक याम वाटली बिशेनपुर डिस्ट्रिक्ट मी तरुक मुक्तम लई हाय अखोई आंगांसिंग अखोई लोमी लौसान की कांगबुन हायबा नोंगदा मी चानी मुक्पी नन होनबदा मोइ अंगको फंगबाय इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मी चामा यांखै नुपी 65 नुपा 65 मसी आधार ने लौगी पता ने मसी पोरगल लौगदमनी हाय सुमाइना अखोई आंगांसिंगसिना अखोई लौसान की मेंबरसिंग इंक्वायरी तौ मतमदा तौरिबा सिस्टम से मसीदी तसेंगना तौगे हायना तौबने लौने अदो मतंग सिदैदा कमाइना अखोई लौसा लौमी सिंगसिदा यौहनगदगे हारदी अखोई गवर्नमेंट से इंडिया गवर्नमेंट की सिस्टम सिनेना लौई सिस्टम से यामना मिनिम अखोई लो लेवल द फावबा मसी अप्लाई तौरपने लौने सेंट्रलाइजेशन की पोस्ट असुकी मतिक याम वांगमनग्रे डिस्ट्रिक्ट अइन थमजनी वाफम दि कैनो हाय कांदा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगी मागी ब्लॉक लेवल की सब डिवीजन हाइताई से इम्फाल ईस्ट सोवोंबु ब्लॉक अदे हाइगांग एसटीसी हाइदन लेरिबा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगी अइन खनबदा ब्लॉक से अहुम मरी दई तादन मरी मा लेनरंगने खल्ले अदो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना बिशेनपुर डिस्ट्रिक्ट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दा इम्फाल ईस्ट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दा पुन्ना असिदैदा तौबै महौता मागी ब्लॉक दा सब डिवीजन सिंगसिदा थादा बिखरगै खोइगे मफम से येनफम से खर सिंतो पिरगदी असा इबोम जाना हाइबिरिबा सुगुनु डिस्ट्रिक्ट सुगुनु की कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की सुगुनु की दगी लाकदबदो मदु समहोयर सुगुनु की मफम अमदा अइना खनबदा सोइदन लेरंगने खल्लेबा एसडीसी सब डिवीजन नमा अदुदा मकोइगिदुदा स्टोरेज तौबिदना नत्रगा कम्युनिटी हॉल बिथन लेरे हौजिति एमएलए मिनिस्टर सिंगना सारिबा सिंगति कम्युनिटी हॉल दा कैंपेन तौबु मैम यावरि कम्युनिटी हॉल अमा सीजन नरगा मदुदा येनबा मतमदा अदुगी हौजिकी अवाबसे मसी भावदी लेरोयन खल्ले अदना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सोयरे अदुगा कंट्रोल तौगदबसे मसी कंट्रोल तौद्रे गवर्नमेंटना याम फजदब लोन दा हारगा यूरिया द पॉलिटिकलाइज तौरे मागी मी नकनबसिंग इशू तौरकांदा पिथोकांदा लोमी सिंगसिदा फंगहनबदी ब्लैक ते योंथोकने हायबसे एदि सुमाइना हाना थमजे ओके ब्लैक तो योंथोकपनी यूरिया दा पॉलिटिक्स तो बेहतर politicalization of urea masi number moirega miyam da phangdobgi maram oiba and number 1 centralized oiba distribution system si yamna mafam ama khatadagi sport khara khatadagi lobu yabagi film si number moirega lawmi sing sina hairi mafam sidagi chalaga har si lawna hono yam waba masi decentralized tawdana lekai da khulak ta yamna laina yohonba yabagi film da thamda taragadi akoi hosik pandemic manung dra leirisi aduga hayeng dagina akan ba manipur pumbagi oiba ko ye curfew ni leidu si maram da lawmi sing na chathok sin tawbudasu याम अपन मोइदुनी चनिंग बसु फावरुदिनी हाइतारे अखोइ लौमी सिंगी कोमथोइ हाइतारगसु अदन इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की म्यूजिक सिंग फावद मरुन इम्फाल ईस्ट की द्वारी सानजब मतमदा अखोइ नुमित तरानी की कर्फ्यू मनुंग सिदा हारदी येनगदुरिब्रा ना हंगजै कइनो दा अखोइ साइ रिलैक्स तोक मतमदा एग्रीकल्चर की थबक सिंग दि रिलैक्स तोगनी हाइबनिना हार सिसु एग्रीकल्चर सरू अम ओइबनिना मसि येनगद हाइ मतमदा होजि फोगि ओनदि मखोइसु कन्फर्म तोबु ngamदि हाबि वाफम से लेरबनिना इवन डिपार्टमेंट फावबा डिपार्टमेंट की म्यु फावबा कन्फर्म ओइद्रि पिगदरा पिरोइद्रा हाबि लौमी सिंग दि कराइदि थोलागा कर्फ्यू मरक्तुदा हार लोग चखदगे हाबगी वहां से चावरी तुना याम चावना डिसेंट्रलाइज तौबा लेकाय दे योहंदा तारगदी नोंग जु चुद्रे हार जु मरंग गायन फंगम ngमद्रगदी हंदकी प्रोडक्शन से यामना साथी मोंद चतोरी मरम तुना इना मथंगसी शांत द लाक्चगे शांत कोई एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चर की थबक थरम मयाम मसे की प्रोड्यूसर्स मयाम दे हम चावना इंटरेस्ट लोबी बा हांदगी सुजिक से लोबीरी अदुम लो मिसेग मखानी मरम तुना इना एंटरप्रेन्योर हमदने एग्रो एंटरप्रेन्योर मखानी
adana aina santha lakchan gi urea gi problem si ngasai gi khoi decentralize oiba natraga politicize toba si khakta maram se major problem se mai ubibra keno de lenga ki ma ke de ki matam chana adum lok thui hai tare 26 April 2021 chahi se ki April ki tang kun ga taruk sida agriculture minister na hairi se center na 5,24,790 bags of urea masi sanction tawre aduga masi namrup factory dagi law nabagi permit superior high kre as early as 26 April 2021 aduga handaki horpa July ki tang mari dasu masi ki urea ki problem lairo haidana tongan ba DAO sing the district agriculture offices sing da koi har sing su flag up togi salhan gi haitare handaki farado male na khali distribution se adu same problem root cause kamai thambiringe santa si sai ko point ani humne ba yama tram ni hai je chumme yes ado sai ge akoi ge government gi accountability se akoi government singa sai ge mara ka akoi gi department se political atmosphere da yausal laga politics te yaur koi ta function to kale sai ge ma se kari ai ta akoi gi ko minister mana hai ga di ya ba MLA na hai ga di ya ba MLA na hai di ya da adigi department nama se ma se department ne se kau to bai ta re ko accountability se ko natraga over accountable oi thoki ba hai ta re yam seng na hai ai de over accountable oi ba hai jening di kai noi ga na sai gi ai di sai gi hoji ki police ki home department na che ma thok ta ga di madu da yaw ri ba detail do moi so pa ra ne ba social media da thoi ba che ni loi khang ne ba agriculture horticulture activities se exam to relax to guni exam to relax to hai ta di home department na relax to hai ba ta ga di. It is the duty of agriculture department to further facilitate those people who are in need of their service. I say ningi se ko. Kai noi ga moi manakta asai moi manakta heart attack patient la mene mi di chatu yaroi dri. Padi asai gi curfew ni na chatu ki dori na traga formula ama se department na thi gedam ne ba adu makata na ti ai sa ai na ai se ningi se na ko. Aduna magi usiki mong do mar khumai poto through media khangja ni na adum through media hoi condemn to ai ta ya ma ko. Aduma ina amai to lai ta di ngasai gi kari ai ta re koi gi facilitator amana department ama si kaim na te government gi program na traga government na piri facilities me facilitate to kadam ne adu ne over accountable oi ba hai seri je adu khara jaga khara na non accountable pura oi re non accountable oi ba means ngasai gi decentralized oi gada ba mafam ji da pining da ba decentralized jaga du da lai ba SDAO ai ta re ko sub divisional agriculture officer lai adu makha da am lai ri mai makha da atman ma adu da am lai district agriculture officer amana masi yengra taragati district ki SP amaga ma ga se adu amarom da hadi mana district amagi head ni amazu law and order ki district amagi head ne ba district ki SP da approach toroga ma communicate toroga koi si facility se facilitate to ga suya ya de magi site ki profit kadam ne hajar ne ko minister na haiba ngai gadam na te ba sida asai ki magi mathu ne ba district amada asai ki high river 5 lakh something urea ji porakre district ka pigre hai taragadi district agriculture officer jina district ki law agency tu da approach to ta re koi si agriculture department ji agriculture gi thabak sing se sumaina exam to we na home department ne irak su yaure aduna yauri ba home department ne irak da yauri bo che koi kamaina law and order gi situation ji da theng da bida kamaina facilitate to ji ga yum na pamma ga to dum na te mana magi power do season ga mana chataga SP du unaru tare ma daga le di director da dg unan tare adugumba tawgadaba accountability sing amata tawgadagi masi problem de thoine sina point number 1 mere masagi magi role do function tawni akta ba ai tare somewhere comfort zone da leiba hai tare bayam sing na ai amarom na amu ngasagi mantri MLA sing gi mong ji da tandara ko ram basu ai ko amarom da di ai sum mayam da so ai na sum lagnari har yen mese department na pura to thoba aduga social worker mayam da gi yelale har gi complaint ji pak le ko ma Kandi social workers in the peak the social media as I see home was always would target say guy what I social worker MLA Amana Yenba Minister Amana Yenba any social worker home was over any Medina Arbora Manga Yen Beju Mari and Beju social media Pagi Barangita the Pataganere Chizu Amupra Hoi Lomi sing sida it's now Hammer it's now sing sida Pasi Karimatainaba among him Sagi Yambai Homza Zai Duna Ahing and he left Punda Mana Laganda avoid the Wakara Magi Binena Hiraga Mana Harbra Punga Mana Hartai Mana Adugi Miduda Namagi Adu the feeling of the power of the Tamoy the power of the pain. Akoisi department the government the talkers in the government the politician. Akoibu department the Tazaba Tamgizira, not the Tamaroisira High Poto. Ada itu langgar ni hai ni. Ado ini masai yang je masai Akoigi Kaksing district kata da
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯔ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯔꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤꯅꯦꯀꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧ ꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦꯕ ꯂꯧ ꯎꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯔꯁꯦ ꯏꯗꯔ ꯀꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯗꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ngasi quote tawrese paper da leita wani akoi hojik har gi exporter oiriba akoi gi kano oiriba akoi gi agent oiriba singse makoi da hang bata ga di masi gi pochi akoi gi laiba pochi kai de la ke ganda akoi gi hojik hojik low uba season da leiba har se di akoi demand yam lei farmer da yowe have ai low uba matam da low uba matam da la ko har se sigi har se either it has been exported to more border town natraga Burma change natraga na popi tha da sizinare si de government gi agency haidi ko masi law enforcement agency ki katai matau na te sigi poche matik cha mom de yogan ba se agriculture department gi magi leiriba district official singtuna makoina accountable oiraganda masi ki poche yogadam ne first the hiring is kaina ganda district agriculture officer sing including everybody ko top level dagi lower level go se until and unless somebody interferes ko aduna tadi makoi se accountable je soi oi te ba aduna moi gi mong si de hana koina yam thina akoi gi farmer party sing sida yam na handana kanba hoji so hai ge ba hoji se moi de urea leire hoji ki imphal is ki diona hai ba potu comment pirei du moi hoji bau chap cha ba khang de hai je moi na organize to jagadam ne farmer sing do curfew leire adi moi gi district da leiba moi na phangi ba gari moi facility me am do loina sin ga facilitate to ba particular farmer party sing do yawan na ba ma gi SDO gi makha da leiba assistant AO field assistant chi ma am se loina ma moi utilize to gadam ne utilize to ba ya na ba permission to mahoina law and order gi law tare moina permission law ngamdraga kamaina kai degi farmer amana thola ga aigi law khaim gak lei bagi har bora ani natraga ahum law pe permission ai kana dai law ai lambi chat pa yagadra ai gari thau yagadra si gi pochi moina facilitate to gadam ne okay lenga ki maike degi maruina koi district ki leiri official sing gi maike degi miyam sing sida yamna laina aru yam thuna har sing asi yehon khiba yanab gi damakta masi gi facility se ningthina sembi ba once and for all handak sem gi besana adama makhata na chai khuding gi nungai na adum amadi thuna lomi sing da har phangan bi yabagi system se create to bam mathau ta dure na targadi chai khuding gi har phangdre arubu private khoi kai tare open market adi phangi na targa black market adi phangi haibagi wapam se laktan abgi damakta masi solve to bam mathau ta do ni aduna ai ibom cha dong la sa ibom cha sai khonjen khara ta lure ha tar don phajana ta phangjau tre adubu ngasai gi du khara summarize to biraga tasengna har se open market asu phangena ta jai arga black ta phangbagi wafum su hyper adum thambiri adu phangiba black ki si kogi off season da laiba har sing se yon thoki buduna phangak pani habagi wafum sing busu thambiri kari situation sing no kogi farmer amna hojik thangnari se ngasai log ba chap nungai madugi adi government piri ba har se ningthena phangbangam dabagi khudong cha da duga loina karam khudong cha da sing thengna biri ibum cha da lak ibum cha please ibum cha hello ai gi khonje tabi ko tai ai na hanjagi ba wahang su tabiram ne khanjai pongdo tanga repeat to bisa ai okay ngasai gi khonjel khara nungai hokdab tuna maram oiraga ngasai gi so khatang summarize to biro kari experience thengna biro kono adoga loina na koi black to su phangi na tra open market da lupa cha tre ta gi chama ban bhaugi marak ta phangi hai riba situation se na maram oiraga lomi sing sina masi koi go many piri seda hadi masi dagi lawru bana phaduri bra antar private gi helaution bana pharian khanari bra karam film da lebiri asum me sir hoji ji har je dukan ayamba open market da fangi habe dare mamal tang na mamal kinna tatet yowe oi chani pan yowe yowe adubu ai si som da lak chadri nga sai gi tat ga point ma tiam tang ai sum panjan point tang ai koi gi kaking district da lai si kendra mari ne ba kendra mari sida lai ba lomi sa tik muti yang sai ba ai koi pikra ba khungang am da ai na le ba khungang sida lomi lising amagi mathak ta lai ba ai ba lomi lising am si nongmata mi chani yen taragadi ha numit mangani hena changa dori ba numit mangani chang taragadi asuk chawgraba district asi numit kya ni changna har yen dori bano hayeng low ko lora kanda yaksang matung da abe thungbugi mong da hari yen bigi dori ba gam any policy ji chumde soi ai number 1 ai gi wakhan ni ai gi mo ni adu mamang chai didi asumna thokiba nate mamang chai didi panchayat
पंचायतना लौमी सिंदगी मरी लेनब दरकार डॉक्यूमेंट सिंग खुंगलगा पंचायत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पुनः चिंगगा पंचायत येनबनिना मसीगी हागी येनब तुंगी तुंगदे अदि सुमगी अवाब से लेगी ममांगदसु कोविड पॉजिटिव कोविड की पेंडेमिक से अवाब अदम लेरिबनी ममांगना लेत्रगा हंतकना लेरिबिसि मरम करिनो नंबर 2 क्वेश्चन एगी ओके अदो ममांगी असिगुमना हंतकसु तौबा यादबरा गवर्नमेंट आई अनिसु अहुमसु क्वेश्चन ममांगदा तौखिबा अदुगुमना ममांगदा पंचायत सिंगना मरी लेनबा लौमी सिंदगी डॉक्यूमेंट सिंग खोंगलगा हारची यामना लाइब मोंगदा लेकाय क्लब ले ओनबे आई प्रधान ओनबे आई एमएलए ओनबे आई माइगी खुतांगदा येनबिरगदी अइना ngasi नुमित निनी क्यू ले पुबदा टोकन बो फंगतबगी अवाबदु फंगोइद्रा हाइबगी लौमी मो आइना मायामदा अपील तौजरी अदुगा लौमी खोइन हुजि दरकार ओइबसि हारनी चेंग नति चेंग सु दरकार ओइ तौदु हुजि लौमी दरकार ओइ मरुइना दरकार ओइ हारनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना लॉकडाउन 10 डेज थंबसिदा युमथोंग खुदिंगी चेंग यहोनबिरकनी हाय अदुबो आइखोइ चेंग पामजदि हार दरकार ओइ मरमदि तुंगी दमकता हार हाइबसि मथंग चही अखोइन हौजि फजना हाफौदगदि मथंग चहीदा मतौ क्रमना मरु चंगबा मतम चान हाफौदगदि फौ पुथोगदौरिबनो मदुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना युमथोंग खुदिंगी मपान थुबिरकनु चेंग यहोलकनी यहोनजरसु यहोनजरके हाइबिरिबदु चेंग यमहुता हार बेक ओइन थिंदिउ सर मसी आइगी अपील ने लौमी सिंगी ओइना यस लौमी सिंगी ओइना लौमी सिंगी ना युमथोंग अखोइ साददि लौमी गाक्तनिना हार याम दरकार ओइ हाइजरिबा अदो अइना याम हेना थोदो हिंदोना खंगजबसु नते अइना हाइजरिबा खरा सिना ओके अदुबो अखोइगी क्यू लेपगदी पेट्रोल हानबगी बोइरो नतरगे एनी थबक थरम अखोइ मणिपुर दा हाइतारे क्यू लेप तारगदी क्यू दा यामना ऑनेस्टली ngana lakcharaga natraga thengna laga chu magi mafam du da adum lepsa tana magi turn lakpa ngaiba mi haitare mabuk sel sengba mi mayam yauri ni leptune aduna queue da bu lepagadi armaine lemnari ngai sarak tu da lepani khangde leptabani khangde har lokthokhiba mi su adum thengnai haitare aduna adum bu adum thengna bi do mal har kangu ai hajiga yes ai hajiga kanano har pani sin yam lai lai पुंग अमदगी क्यू लेपजी याम ngalabrन खले नुमिदांगी 1 pm दगी क्यू लेपजी याम ngalabrन खले मसिदा आइगी मांगदा मी सनी क्यू ले मिसे कमाइ ले मिसे फंग आइगी मांगदा मी सनी क्यू ले मिसी मागी नकनबदुरा खंगना जानबरा नुंग थमिबरा खंगदे ग्यान तादि मी सनी क्यू ले है अरे मी सनी से कनादा मी सनी से फिजिकली मसा दि लेबिरम रसने पुंग नुंगदांगी पुंग अमा नि सिदा लाइव खरा यावी आइसु ओइदबदिंगा लाइव खरा यावी अदुबु मी सनी मक्ति आई मांगद लेरम बनति आइसु याम गन्ना पुंग अमदि होगलगा दे बरम खदि होगल जपनी अदुबु मी सनी जी फिजिकली ओइना थोलगा लाइबसु यावी लाइतबसु यावी ती द ओके सरसुरामई अदि सा तमन हबीबा पता अमदा कनो आधार अमदा पता अहुम पांजनबा ताऊ बिचमा मरी बिचमा अदुगी फेसिलिटी कोइन उरबनते मदु यावरंगनी न खली यावबुदुननी आइना मी आइगी मांगदा मी चनी लेना हाना ओपनली हाइदोइबु ओके हार फंगुदलादा टोकन भोग फंगदी मसी मतोक्रमना गवर्नमेंट कर्म पॉलिसी नो मसी याम लाइना फंगनबे याबा ममांग चहिदे तौगिबुमना नत्रगसु अतोपा होजि कोविड की लुरबा तांजा आसिदा अखोइना हार बे अमगी दमक्ता कोविड नानी कीदबगे क्यू लेखिबा सि अवा खुदिंग मगसे गवर्नमेंट उबीदना अथुबु मतमदा हंतक थासी लोखिबदगी अखोइ हार दरकार ओइररोय कमाय ओइदुनो हंतक थासी लोइदे हार कमाय दरकार ओइदनो हार दरकार ओइदन मतुंगदा हार थिंगगा केदौदुनो मतम चाना हार सिनबियु अखोइगे आपिलनी आइगे आपिल लौमी मोइन आइगे आपिलनी मतम चाना हार सिनबियु मतम चाना अमदि यामना लाइना मफम खुदिमक्ता अमदि याम थुना हाइबा तारे हाइरिबा हार सिंगसी योहनबिरो नत्रगदि मतम से लोइसलगले मतम लोयर मतुंग हार थोंग तारगदि मदुगी वाहन थोक लेरोय हाइबा लौमी सिंगी वॉइस नि ऑन द नॉट ब्रेम तलुजगे ब्रेक डाउन थुंजरके इम्पैक्ट निस मेंग तानु लेबि
Extra at School, Ghari Awang Laikai. Online registration for Class 11 2021-22 is now open. Visit school website www.extraedschool.in. Also, download admission bulletin and read carefully before filling up the form. Hello viewers, Impact Music on Demand da hana SMS amadi WhatsApp ki khuthang da isai khanbiramba du haujikti adom gi mobile phone dagi selfie video request oina su adom na apamba isai sing adu khanbirakpa yaragani haina khanghanjari kaubiraganu adom gi mobile phone dagi selfie video request oina isai khanbirakpa yaragani. Impact Music on Demand every Saturday 6:30 p.m. repeat next day 1 p.m. The St. Anthony School Chingmairong is a CBSE co-educational English medium school run by committed professional teachers with a focus on discipline, critical thinking, creativity and collaborative learning. The school has one of the best campuses providing top-class educational and sporting facilities. Admissions ongoing for Class 11 Arts and Science 2021-22 session. You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas. Large classroom, big library, even smart classes we have now. Expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start, cause it all begins with you. UNACO School, excellence in education. Welcome back to the Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with Miraj Rongthongam. Manung Hutna ngasi khana jarme basi Manipur ki laumi singna chahi khudingi maram amana traga amada thengnariba urea gi harsi matam chana amadi thuna aduga yam convenient oina phangba ngamdabagi khudong chadaba mayuk nariba aduga maruina covid-19 su lerbnina khudong chadaba si amuka hena sathi rai tare adubu har gi urea gi Miamda, Laumi Singh, the Matamchana, Amadi, Tuna, Yohanbangam, the Bagi problem, says he couldn't get some ladies a carigino. And the Harpang problem, see, Anobanatre, Maramaduna, why the same old story happens in Matang, the Kanazarmani, Matang Si, Uzasuram, Nidam Laki, Hargi, Volume City, Yamba Mali, Handaksu, Minister Lakoki, 5,24,790 bags, Boraze, Lang Mangaga, listen Kumari Mataka Lakani, Harabina, Masik Ayabasupi, Habrina, Masiadum. Yam number near Kanjay, Masi Hogikanusita, stories the Europangam, the Bagi, Lambi the Chingbagi problem, or the Mamang the Gadi, Mamangi, Mamang the Hatarakogi, landslide Tokana, Pusalapangam, the problem, Chimbalagi, to 100 Nongshu, Yankan issues with them, Marmora, landslide, Kumagilambi problem, the delay. Adu Mapam Karada, the Kogi, Nong Chinintina Chu, the Nam was excello, Ubaya, the Bagi situation, my arms of my lere. Maduna Marmoraga, Hargi demansi Yamkana. Escalate hadi yang wangaktabne kambibra duga hargi kogi stock city ningthina lerungani kambibra kamai thabini Raj sahi khudinge kogi mathau taba urea gi tangai phadabase masidi adum government aina khanbade state government adum lawram gani ana khalle okay lawri se sie da Europe port oida di Europe tabasu adu yawram gani e khudamoina season matam da chingadabani haiduna urea si chingaga factory du da makoi na sum monopoly tawraga machine yadre harga mamang sahi khara da haitare yorokpam to ko to yorokdaba khujuru mujuru da loisan haitare aduna akoi gi si quota si chap chana mafam si yorokpra yoroktabra haibese masidi siedadi yorokpa port oinadi yorokdaba madu su oirangani amana ani subda koi santana thamgiba masai poppy plantation da season nabagi se masima 2004-5 padai da oirangani na khali more rom da
यूरिया पुसनबदा border da phare haina mayam am yaw hojik su continuous adum tawrong gani aduga hojik na akhoi manipur rom da ship tawro koi pot che masi poppy plantation tawbasi manipur gi ching khuding makta loi tawre si mayam loi haina ri aduna honorable cm na war on drugs hairaga poppy yanthat pagi program chathari masi jo apabo khungthang amani adubu kadai phawbo yawna yanthat lage mayam na haina ri sidi lok paloi hrakan yan mani haiba hojik sidi low uba matam siga poppy thaba siga chakmani hojik chingda poppy plantation se angopa phangna oina ba hojik matam ne moi aduna urea se kadom da ho hi de karom de check hi de ge haibi se masi yam kanna sena ba section be mathau tai amana akhoi manipur gi hojik ki ising phangdaba area se khudam oina se khoigi Ketrigao Kendra Haitari. Masi Hojik 95% low udri, Sing Jim Julate, Aduga Kanosu, Aduga, Long Suta, the Green Haitari. Maruena, Aduga Masi Kara area Karada, area specific Kankalaga, as agriculture department, Sina, Chatlaga, sport to Chatlaga. Sekudamoina, Santana Hari, Bakaking Lom the Kenel Pangbajaga. adagi ningthau khong lomda canal achobagi dagi canal dagi phangba ising din natte adubu chingjum dagi lakpa singduna kharadi phangi kharadi hauri hulli basing urea si hauji hauji ti chai ya bai mathau tare awang lomda dolai thabi dam dagi haidarakpa pukhau halu lomda canal maya da khara haure ado atai dagi hayukhibadadi khara RLI gi scheme kitang success oiraga leiba adugumba singdo madudi tangai phadana low se hulluraga aduga hullaga hauji hauji si har chaiba matam yawre aduna aina hajani ba ponna hauji kaino hai kanda department na covid-19 gi hauji door to door chatlaga anda test of busmaina agriculture department na su my district officer singduda karam mafam da RLI scheme gi ayaba leiri karam mafam da canal phangi hojik se karam mafam da urea se saibi yarige se madu thir kanda mafam du da chatla kanda akoi mobile urea se department na phanghan bi gadam ne khale auna ta targa de koi mobile urea se hojik su adum phangiroi maram di masigi system ji soi hai system ji soi re system je asi he chun phokring hai di akoi urea gi scandal se adum leini okay aina asai ahan round so hajeki kamaina mi amana hekta urea se ke yen bu yat adu matang sidai da consumer affairs akoi consumer forum gi lo leiri ek leiri makoina su urea se yoli be urea si kadai da nokoi madugi rate ama thepam thoi ye urea yoli be sing natra ha yoli be sing na DAP gi maman jina sini adoge urea gi na sini potash gi na sini je dukan jing da mamalam thepam adu su thete aduga urea se mayamna lomi mayamna complain to bu lomi se nau si bu phanghoro ei phanghoro loi re hai bei pot da la kunara tang maman tang adum leinari adu itar ga di department na su aduga koi gi lomi se nau si su case memo pb be ya bra hai bu gi wapum chi la kanda consumer affairs ki consumer ki pose try to thol ka nen khali aduna punna lomi singne consumer singne state government ge law enforcing agency singne masi control to ba potni aduna masi lan sijan ba ya de lan yon ya de haise masi makhang hal kanda masai gi subsidized rate ta miyam da phanghan ba hai bese masi easiest way da phanghan na bi aina sai jakre aham da division wise block wise district block wise PP ba adai han tokna constituency amamam gi polling station amamam gi polling wise ba pi bi yai magi madugi system lai khreng asai gi panchayat ki pradhan gi member gi pergi lai bising sida masida dum line phanghan bi yai adu oi targa di har gi hojik ki problem se masi khara sort tawne na khali aduga government na thawa sa da se aina khanbadadi ising phangdabasisu ising phangdabasiga su mari raina khalle se mamangi discussion amadu ain thamjakre
poppy plantation taubaga masigi consequences mayamduna u yam thalakpaduna maram warkanda koigi lamdam sidaida ising storage tawna thamgadaba capture tawna thamgadaba u singdo madu loi yam thakibuna maram warkanda RLI scheme fail oibani Manipur da RLI scheme si YouTube ta changaga yengma tamda Manipur da makoina upload tawrpada 946 lay hai YouTube ta Google su changaga YouTube ta yengma tamda ado hauji minor irrigation gi chief engineer na haibadagi only 141 minor irrigation gi makhada lok river lip irrigation system je tawri aina haijaningi na posi kaino hakanda farmer singda lomi singda pam yenthokpa haibase masidi magi swaida suni political gi problem la is swaida makoigi naknaba mi singduda beneficiary boin phangan RLI scheme ma tawba haibase di department na lopor namada low pari manga am tara am ising pibi yaba mafam do maduda RLI scheme je taw yes madugi pam singdudi loina fail oi han thamaga lomi singda pam yenthoga aikoi government sina lomi singi ya phanaba tawri se masi chanaba yadaba aduga government gi magi political gi ken phangnana baino nabuni thoni miyam gi apun bagi lamdam sigi lomi miyam gi interest to bi oi taraga di RLI pam mayam si fit tawbiu RLI sing che function to han biu RLI gi scheme che pass tawra taraga di masai gi kano low jam drab da ubiyar ni matam chana yes nong theng na sutar ga so RLI do river dagi ture dagi sing chakat pa yabagi pump system sin thina leita ragadi low mayam hojik udana leiri base uba haudana leiri mayam si haujan ba yaragani habagi wafam ne marabdana madusu yamaru wai aduga loina madugi makha tarak ba kogi urea gi magi timing lei magi saigada matam si aduna madu hendo ki ba yadi habadani adubu koi india se rice surplus lei hadi ahen ba mayamna consume tawgada ba mayamna loksan gada ba sieng dudagi hendongna puthoi habagi wafam se leirabani koi manipur dana yamna wana puthoi bani akoi manipur gi miyam sena chajana ba konajana bagi sieng do koi puthopa ngamdribni adu koi india gi as a whole on yang batam da rice surplus lai habagi wafam su phongdo bani na adu akoi gi lupa ahum pi ba sieng su koi napsa gi makha da phange loirana hojekti covid manungi pandemic manungi cheng kilogram manga habitar napsa beneficiary sing da lem tha khuding amusu pibiri hatar masina maram oiraga koi lomi sing da su low ubada interest khara handara bajala maduna maram oiraga lengang nasu hadi cheng gi surplus mayam ma leire madu lae mayam dusu distribute tore masi gi system amma phajana leire banina akoi agriculture gi production akoi gi local gi koi gi indigenous rice production natraga paddy production natraga agriculture se akoi se ka hena interest low bangam drabra maduna maram oiraga ngasi system failure madu one of the symptom when har ningthini yon bangam dabnena thambining bra santa kama happening ngasagi ai hojiki ozaras na haido interest han bai de ai government gi interest sungan nan de na haige maram di kai no kanda mana interest han lamta ga di 5 lakh something urea bags ya para kamai decide tawri no 524 ya kamai decide tawri no koi gi urea gi bags si lakh manga dakar oi manipur de se kamai ne lep ke ai nang jeni ngi je ko kamai lepino lamdu tawra lepi na tra department of agriculture na report ma thagalam ngane ba central government da ko koi gi urea gi dakar je sukne kamai ne lepi without land nang lamdu leitana lepa yaroi adagi nang low ba leitana lepa yaroi farmer gi data ama soi dina le mani area ama soi le mani adu me amdu leina kamai ne urea matam jana pingam de si point number 1 kamai ne ngam dino there is something somewhere something has failed to soi re ba kai dino ko poti porkani di khange pi bagi pomla di leitre ai nai je ningi je ko sima le secondly urea si ko yama chram ne ai dona ko yi opinion hai tare ko as a gaida CSO zingi bidara moina ko yi wakan je ai wakan da kamai leikega kamai leiga ai kana urea gi masi huran masi thingje ai tare di formula of subsidy se change tok tare ai ai je ningi je ko hai di subsidized rate ta lao urea to ai ki leire leiru lao hai ba pot sine ya di because ngasai hai bi ne ozaras no kana na no urea leiri je ngasai akoi ozai bom jana hai bi re kana no ai gi mang da mi chani le pa mi je ko adagi yama churam ni na hai bi re OP plantation da sin nei ama da sin loi hainare ko koi ju ai jo haire masi more rom export to hai kamai to dana subsidized rate lai be urea je whether karamba mina dakar lai bi duna subsidized rate ta pot se phangibra natraga phangdabra hai bagi tidok bagi formula je government jina ne
government di to department din to godam ne seng leadership is it adum change to la ka ne ko hayeng si sar akoi na hobiren akoi honorable chief minister oire next amana mu oibi mathang da amana su oibi mahoina leadership sida formula pi dragadi leadership ti kamai tor solve to jagi ne sir masi pradhan di yeldi pani sir masi akoi gi principal secretary ne yeldi pani smai sum high layer ne there has to be a concrete formula si kai to ga da subsidy pi model de change to tare farmer party do farmer oiri bambi do ma ki moina aadhar lo ngamagadi pata lo ngamagadi kari gi bank account lo ngam aina haje ningi je ko kari gi no moina thagali ba moina 5 lakh urea dakar oi hari se farmer machine suk leire urea gi consumption suk to kani ne assumption ama calculation ama to ga da high ko thagali ne ba adu tadi upfront oina makoina farmer dagi makoi gi bank details sing account sing loi lo ba ke do ge ba lo raga high ba farmer masa masa du da magi gas ki subsidy pi bai type ta pump ki subsidy pi bai type ta awaina urea ki subsidy je why not it should go into the account of the farmer kari gi no ba to dri urea dana kari gi atopa formula ama seasonary no kari gi dama urea sida mi ama hetana pata oigira aadhar card oigira ekta changa leiba ya liro adugi yahan maduna maram oirakanda masai gi exactly pamiba farmer duna dakar leiba farmer duna phangdabai maram amana kai roiganda paisa pai bai na kun mi gi lause laira ba lomi amana ugni la ina kun mi duna laira ba lomi da magi pata hinde adu tadi mana la ina kun mi duna inu cmp tare mana chingi smaina haibde tribal gi chief na akoi gi kun gi kulakona kun gi ningthauna si farmer si ma urea daga oi ma lam su kala u ne je tribal chief is now sing dia main to dana delhi gi su kari gi adu ma permission pi de farmer kana urea gi government gi quota se leibang am dana there is a reason kari no ai kanda dukan dagi ngasai yam choram ni na bi riba DAP yon ma dukan ya yon ma dukan dagi tongana top na mana lo pha kano urea leibagi mathau ta gi maram si kai government na solve to ona dil no formula du puthok kadam ne management ai di government na tok jabani implementation government na tok jabani implementation du tok daba management du tok daba aduga kota di suk dakar way na chahi kuding gi thagalaga chahi kuding gi urea por ko sibu praja koina ya gizira natraga ya roizira haiba question ja koi la ne wasi dei aina haije ningi je ko chini lai je okay mathang sei ibum sa lak chapte ibum sa hojik si lomi mayam je batare akoi department ne piri ba har si adum kiu sang na lepaga su masi lauraga lausi usi na khanari bra natraga masina su loi ko na do sunate se phangi ba khara sigar loina na akoi khara su dum open market te lei do su dum mathau tar lere adu line da leptana covid na di sokpudi ai lanai di leisure gi hairaga mayam se rabaina ai lanai di leisure gi habi wakhalon do ina leina rabajala mayam se natraga still hopeful lenga ki se soidana distribution system se pharakini lekai te pirakani habi thajana bagi thaja basida leiri na khambi bra kamai thamini isagi hoina su pirakum tokone pirakum tokone de lenga ama leitaraga di praja gi wakat tabi ge lenga haisi praja ni aikoina maikoi mi thanbani ada maikoina aikoi bu nunga hendega di maikoi bisu nungai bu phang gado mande haji aigi moni ado aikoina open market gi matai kari gi damukta atangma mamanda urea leiraga tai gado ribunu kari gi open market na urea phanglaga government gi yen gadaba khangdibu kari gi no aduga open market ma mamali hena yolibi maram kari gi government ma si thigatlaga phagatri gi maram kari gi no masi phagatom thoi open market phangiba dukan sing phangiba urea sing asi government na heta baga ubaga habam thoi thigatom thoi kaishuna taba open market ta yolisi an makhala ni sudong male amana khoi private lanai kanguna singjaraga yon bama arega amana oja sing na takpi ribang sai khoi gi ka hetar black ta gi tholok pa hegadra off season da gi lakpa hardu yon thokpa da gi hujik chen da lakpa natraga hujik so dum loan yon thokpa har sing du black ta lakpa aduna open market ta phangsi makhala ni sudong male amana black ki oiba arega amana keno se akhoi lanai kanguna singma gi yon jab aduna lanai kanguna singu yon jab sidi moi gi oiba tongan ba chingthok chingsen gi bharana ching mayam su sam to male lever na chingbusu yes saida kenu da samjar ke ta habi urea haibse lanai na singba yati okay sima control tawraga thamaba state government gi control makha da leiba poche lanai na singba yati karamba authority na kanana karamba dealership ta
nang urea ching ko yare hai che pide aduna hojiki government na urea se dukan da district khuding gi phangi ba sing che masi bom tan hai maina phabam thoi aduna ne aina sai consumer affairs ki kam bu kai dong le gen hai achai dani adaida se maming mag se nahan si hana nauria pakla pugi RK Anand gida urea ye ne ngasi abu paper de yor pada magi kendra du da BJP ki candidate hoini haiba nupi yama ke bi haiba ma so mu ye moi pore iba har jing je kadai de no haibam ti ka pam chan sumaina state government na tawri ba pose pasi yaning de haiba ni ba kun hai system se kai kai distribution ki network se pukai kai le re hai bani yani yani mamina anga ka kun le re ga yen bagi film amla ai mam mara formula amala idam ne wa formula do sai hai do maina ko sai ki moina urea si lak ma dakar wai hai ta di kamaina let no adu ki farmers ng du ta ta do poi pasan le idam ne hojing maksu ngai RKM to ga noi kana kana farmer da pi gra ga hai ta di 50% mo yoro mo yam chen hai adu iya ma churam ni na adi ozai bum chan hai jumaina ni mana har bora chama lo ko ga yen ba se farmer na chala kana ma ne pata pi adu pi en to ga social worker ma ne hekta yen ba se disi ti pura ka hai ta nam thak to ga chama ne ba praja okay atu oza suram song lak san ge oza husik tak pi bata masik hoi control item ne habtum ne chume urea se atu urea gi khoi gi center na khoi manipur state ge damak ta pi ba quota se 20000 metric ton habatare 20000 metric ton se ta 5000 metric ton di lanaina masi chingi aduga 15000 metric ton jena laingang na chingi habagi information amadi mamang da laiki hai tare adana oza na hybrid si matung ina di lanai ching basu yade masi di control item ne hairam ni na ngasai gi sigi information ma mang da legi basi masi karai phauba chumduino landeno oza dagi verify to birum aina hajari ni sini adugo ba dealer sing do mai contractor sing do maduda government authorized tawri okay government authorized tawdraga di ching ba yadri government authorized tawraga ching iba adugumba dealer sing duna mai agent sing duda pir khanda dukan da mu yol han doine dukan da yoli bi sing che masisu control rate phangan bam thok control rate phangbam thoi hai yes exactly kari gi damakta makoina rate fetri no ai hairi ba dealer du dagi madugi agent du dagi longjaraga ai dukan ji yon mane che is okay yar che tawbada bu kari gi no lupa chahum vida ba control rate yauda ba potuna lupa chama pan da lupa lising di yon khana ris kari adugi potuni aina thambi okay control item ni control rate yon biu hai bagi wahum duni kari gum lenga khoi approve toroba adum laba dealer amana yolam targasu aroi basi ai ibum charam tanga laksarange hujikti lenga no se piga dabni habagi atu pisu piri rakhini atu longmi am oina finally atopa longmi mayam aduga most importantly lenga ta hibing base kari wahum tamining mamang tu ai strongly amukana reiterate to bibi amukasana ajage lawmi amo oina lawmi gi apamba lawmi gi darkar oiba matam chana pibiu hayeng matam hentok kanda law loom da har thungbu di tawbiganu yamna laiba muongda government gi zik leiba pandemic sisu ngakna tasage har su matam chana yamna laiba muongda har phangan biu lawmi amo oina government da appeal tawje yam thuna amadi laina har si lawmi sing da phanghan biu haibagi lawmi sing gi appeal ni yam chauba appeal ama nate demand ama nate masi khongjang changjan basu nate masi pihau da taragadi loi matam si hendoki dini matam hendoki taragadi handak chahi se kum kang ma haibadu idune dana mapandagi sang pa superfine kharna mien ba yaro habagi sigi logic si yam chauna lenga to sulai aduga lawmi sing da sulai adu matam jana pida taragadi hari logic se loi kai duni habitare tiang yumdong udongi tiang tinbiragane haibado tiangi mohta har hana tinbiro haroin pibiro okay lawmi sing ge damatadi tiang su pibiu adubu hojik mathau yam tari si har ni aduna urea si am thuna pibiro haibagi note se ngasi gi manu hunagi thoram si matang shalo senjerge ngasi gi thoram se da oja choramani santa amadi bum chana online gi khotang da saruk ya bidana thoram se bethawa pikhiba amadi mapung phan bigi damakta panelists ummu aro bisda amukana tha chaphanuk chari appreciate your joining Masih ngasi ki manu hunagi thoram ngasi ki edition se karam to bi bage ko takhan bir piagani ko mail id impactvnews@gmail.com natraga ko gi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha birak piagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on the other side of the screen. Until next time, this is Razran signing off. Kurumjal.
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ You are the one setting the standards. Your only competition